الله العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. Sonsi siwa ruma waume washe ketina mfaume ketina waziri arjuhum rejei ya rumba gamu halum siba unu uskolewe inu tarehi ngumiraru mwija ya Desemba wafati wajiri osiku wajana wahema na shewatu siwasaya mwananyasi ya wamilwane poto ihoma luzini Muhammad wala shosho mwana wala shosho fundi watu mtoweze sifa za hemna jana woi marehemu ukaya Mwenyezi Mungu hampara hawema hafu shahid biidhnillah mrudini beho mhono atanga usoni mwaze arhami mbaba mzaze wananya mrudini beho mhono atanga usoni mwa wananyasi ikao wakabadzima na marehemu wakaufanya haze badzima wanazioni wahahe yakawasoma hazi za mihono za urebobine zongo za magari dinamo mrudini biyo mhono atanga hamarara ruhusoni mwa wananyasi kao wahonsini wako ufanya biashara za hao za uza mshakiki wakabadzima ni mwananyasi Muhamadi ya farikana na dunia ngamjusubuti ni mwambie ni bwa Komori uka emnejana woi wumru msahe mrajom mpari sana ndongo mbi hau makalima mai hau wakati owahe emba umuri ntiti kao hakaniyo arenge wananya wahuwahe wahansi akawasomisa zehazika nizori zivumbwao ikaomba banu odo banu sise karende Tropic FM garibirao rendera vumwe karfanya zatu moroni sio ndari kansi na sina limba hinduri zabuhari hanambia makalima ya mwiso shanja kaujua kabala ya manama kahunlaha mimi wakati naone yaksida nabilwa naona le foto la marehemu mguya jo mlaza vema ya mike zembebo za hai ufushahidi bo Muhammad ufushahidi biidhnillah ufushahidi titia ndogo ndili na zitar moitswani hangu sababu Muhammad halawaho msirini akaanzende ya sove uwandu wafanya aksida ila hau Muhammad haundeaze nzia zila akaanzende ya sove wananyasi wafanya aksida ila Mwenyezi Mungu ajohua waonono wao baitoja itotombe zenongo na zamba bani exactement zodi zonafikiria Muhammad ya kama Muhammad ikado trene ikahango hazine torantre ngondo msirini ende hodahoni itotombe ndizo marehemu Muhammad mwana wala shosho mwana shewatu bandi hakabo hadhiri hashuhudia eksidaila harambio hakanzende ni asove wananyasi mashababi wamjua ikoni wafanya eksidayo kwa Mungu jua waunono biidhnillah hendi hapa rehani habo nsi zefili ekuraila ikahomrema Mwenyezi Mungu ya mkhitari mnaijana haku ya kamrumwema mfili hivu wa ibada raheshi bazima ratabua makalima ya siasa abadingwe dunia abweka wajibu ni himebano ni beho mwono atanga usoni mazi jamaa esubirani ke hawinji kautahwa Muhammad wakati uja shatuka katikati iungua poto ungua na ani wakati uja na wandu hamanda wao kwa homo abo gamzio banu tibeho mwono atanga husonima zijamaa nekenge haruma rehema yo ya henda garjoko henda garjoenda haruma zembebo za biidhnillah wangalizi watukufu henda na Tropic FM kozi jo hujazo kasirini kozi jo tsataya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao asihazi hao husishi wari hao hadile lazima rimikeni ze haki za kibinadamu wananyaswa habari za Komoro wananyaswa habari za Komoro wananyaswa habari za Komoro kwa urenga dezesheni cool za dawla Tropic FM wakutsambaza
raha karja monani na mtsambaze ze missions za Daula Tropique FM tosa na sala ko zijo huja zijo kasirini ko zijo tsataya sojo kadhahir je mikro za Tropique FM ngazi pepe yao asihazi yao husi shiwari yao hadile lazima rimikenizi haki za kibinadamu Fati Hakim tosa na sala na mpartage sambi mtukufu na mpartage mission hiyo na mpartage gamrego shabashi na mina madame Ben Swahiba alfamzem baba wa Comores actualité abaliza Comores chaîne libre de Comores Info Facebook FM Badruddin mwandishi jimla wa Daula Tropique FM Grand notable Abdallah Ali Najim Ahmad Mohamed Dikeo Grand notable Ali Mbaye Bordeaux Grand notable Abdoulaye Maïcha Marseille Grand notable Jamil de la Pierre Mama Ilma Paris Tina Amada Swalihi Paris Madame Docteur Dada Marseille Madame Fati Hakim Hamarabili ikawa ahiyabanu Madame Shuham ujuno singali tosa na salam Madame Bili di Alliance banu watu kufanzani yili rilawe mada ya handani garjo rongoze makandida ukaya ngebidi umfe prison ngebidi umke prison e kambo hai haki ya hanyu yode mada ya handani mada ya bili ndizo ye parti jua waone sangwa johurudi waone se ukaya kwa jafanga uhadhir na ze jirma waloni zo hamashesi wa shamzuani ze karnaval wazifanya ze ani humrungumu wa haru ya Komori yanzwani mrungu hisika kweli walamha yode made ya bili garjo huwa rongoza watukufu wanu nana wanu kawa hisiu ya siasa inoka zinu de zarhansibanu zinu de zaradhimu rikensibanu he amani no salama zahan benjo makasem to sana salam Ahmed Abdou Muhammad to sana salam na partage sababu Asmani to sana salam gamrongozo wananyasi makandida watano wasita demhuwahi daula fahamat الرئيس العقيد عثمان Azali amma makandida watano gamwarongozo banu hamaste na adabu ni malezi ni matangazo ya mikao ndio ayenu rifanyao wanadamu waelewe mahala kao doraba huso ni hora nzorende ino dunia upepo kandida Burhan Hamid numero 2 Excellence Burhan Hamid président de l'Assemblée mzamani ekahubo hwae haki ya hongo kubali ukahubo wa ngebidiu ukepirizo uenshi na wana owandu ikao ngwadai uze haki zahe ze voti ikao ndizo mjohamba ekamboha msitawe je makandida wa 2019 kandida Burhan Hamid ekau amini hukaya mwende harama ze voti hubohwa ngo nisoka hubohwa gebidiu ufepirizo njie ho prizo uonise jirma ya haho ukamimi tibohaze haki mimi wakati hiyo politicien de namna hiyo shamsitawe hama 2019 uomonsi kandida mwenye baraka wa Tetswali hushuhudia ze voti za 2019 kwamba huboha leo nganyinya twamaya ya hukaya kamna uboha leo nganyinya rongo zinji mzionao ekaho ende huboha gebidi ufie pirizo gebidi haki ya haho iparehanie ya Komor ihensi ze tarikh hukaya kandida woi aboha ze voti makatiano ambati jau gepirizo
msitawe ja 2019 kandida mwenye baraka wa Teto Ali ikaonga muheshimu kama ndio haruma zaheleza hizo voti mumzi aminiu mkubaliu uko mwendo ndo kama mtokambo haze voti ngebidiu msitawe ngebidiu mkepirizo ngebidiu maretewa mkepirizo ba yode ladha ya siasa Joana nyanyiwa he dunia ma Afrika walio wadai haki shambra tirambiyo hatawa haki ndio wawaili candidat Dr Salim son excellence ikahuha ze voti ikahuzi amini ngawe na dunia ya wanadamu ze demonstration za leo ngazijibu ikahuha ze voti candidat Dr Salim ngebidiu ukepirizo waretewa ukepirizo atampake haki yao itola utitawa izo deze alama za mndu wa siasa izo deze alama ya mreka wa ya Kombo Wensi son excellence Dr Salim kwamba ngodo wa huyu ye Komoro kwamba ngodo wa gabili voti ikao ze voti hizo ngo amin hukubali ngebidiwe kaitsoka zindo hutwa ujiri sheheke hakija ngo amini binafsuka huboha huamini ngebidiwe kepirizo hate haki ya haho ije muonese ze alama za usuja za siasa za hurumanti candidat Kiki de la République son excellence ikahubo haze voti ngo abenu kahubo haze voti wewe binafsi uka wansido wanu mananga ngamjoka na ze preuve ngebidiu Kiki de la République uke prison ngebidiu Kiki de la République waretewa uke prison uonese ze alama za kukaya haki irengwa wanzo haki ya hao sha msitawe bazo tia alama za politisia kandida mzee wa hatu waziri mzamani Abdou Seif technicien gamando haruma voti keitoka hubo haze voti ngo aminuka hubo ha hemshemezo ushemezao giazo fe prizo gianzo mke prizo umaretewa ni daula ni jeshi la daula zi haki zao hata zije shamsi chawe ja 2019 ema kandida wahenda watambisha inaranya wawaduga watawa walobonze waransi baadhi ya maranya baadhi ya wandika wawadungu harumai siasa wawadungu ngabo watolo hazini ngabo waka usutene mhu wa daula shawaju wa amini ukaflani widuo ni ya jo urumansi ya jitowa fidia yenda ya mdunga ngabo makandida wa trahe people wajuha watawa ngafikira maboti generalize makandida watani vasalia ya daula Colonel Azali Athman فخامة الرئيس العقيد أثمان أزال كويس متكوف إكي دولين wakati rendora ugabiri huvotewa ngo amini hukahunikiwa usukani wa hensi ukweli no warikao wa hudungao wa huvoti betina ba intervention choka yontipia ya jeshi shado warikao wa hudungu ngo hanzao ze fikra ngo hanzao umwendo ngo hanzao heli kawe nsilio ujiunganye ne mipaka waandisa haki
uyendese enti sheka kwezi mhuwahe daula ngabo fikra zinwaji kwezi mhuwahe daula ikangabo fikra zinwaji kwezi nyombi kwa mduge mhuwahe daula ikangabo fikra zinwaji kamtu aminu kawa Komoro kwa na humvotini hau ngamoni sao kaya banu ngasijao msifanye ndogo itsotsi ndiyo na mlejeze daula hiyo wajokonikiwa wanikiwa yensi yenshiha amani na usalama ya victoire inikiwa ya votewa yensi ipepeye ha amani maudu mruya esheleye ya kabri maudu mruya esheleye zemfio za mwanadamu maudu mruya esheleye ze tarehe mrajozi hansibonsi juu haukweli na amani na usalama gamrudin rejezi emana na birlima kandidanu hindi gamondongo za paron taabisha hata zijeonda haba hamitishini na zituruku binafsi 2019 Maître Ali Mzimba excellence waziri mzamani president wa Hebaro ya Moroni mzamani avocat international harambua nro siasa ya wensi habangu tio candidature yende ya kombo wensi katina rongo ya tuzamba katina rongo ya tuzifanya mheshimiwa wende wafanyilwe baraji ila ze voti wambazi hibwa 3 mois après ya mtukufoi hapare watangazaji haja demisione hatuwe nkandu ya politique mimi ya kidaula ani ya falsafa ya politiki miamjo subuti na ukaya katirendwa pasko hindi watukufu wa Komoro mwelewe zenongo zinu hende hangareka yahe hohenda hende hanomyo president wa Hebaro ya Komoro de mahakama makuu ya Komoro habakisha mahamirao hawa haloteli haklase maisha bala kabla ya hiyo ngabwambika wa mdungu ne siasa ya hahe humijini wamana na wangu wavurana ngabwatolamu hazini hatinzitama ya wanadamu wao hata katra aparema journaliste apara obeidi habanga mjiarme classe politique yabon suhara ya nsum de seste hata manangam aminu kange hamambana sha amazoni fanye final bwa Komori mtijo trahilo amara ya bili bwa Komori mtijo mzini siwa amara ya bili bwa Komori mdunga wa makandida anu na amine makandida anu muonise ukaye kakwelize voti zirengwa ngwafao prison mjie prison waretewa mananga wajua waretewa yone kipolitiki hata ze haki za hao zije yenti pepe amani yenti ibalire hankli yenti woni se sura ya ukaya ngabo ma opoza washinda nao ni mhu wa daula sha tihure mambio mriende ya njie baba hanu ya tataye yake ajali mwa mji tihure mambio mriende baba hanu yadwamba etowazi zikrar yake ajali mwa maranya na baranga bahodungoni ngabo wambikao wamika uaminifu ngo tayari ngoma indeterminé hauonesa kamroi ze fikra za hahe zijo basa wensi abuge tikadani woniseka ya politiki ya habaha ya makatianu rawasili ya daraja ya 2024 ngebidiu ya makandidano wabambilwa ze kweli amdina dunia hukanga abo wambilwa bukansende ngabo wababa wagendao woti pia hani mruge na haki kozi jo hujazjo kasirini kozi jo tsata ya sojo kavahi ze mikroza Tropic FM gazi pepe hao asihazi hao husi shwari hao hadile lazima rimikenize haki za kibinadamu na mpartage emission yatu
tandisa nangu kandida Burhani Hamidu ukayo wakati do muono koloneli kampanyar hafanya yengenda hareplie neke mfikiri ni makandida watano neke mfikiri eze konsekansi neke mfikiri ze mbana neke mfikiri ze natija neke mfikiri ema utajwe hanyu neke mfikiri haini barogo mpia malheur bonheur malheur izopia haini mru ufanyo siasa ngedidiu ya amin shamtsirenge population ya Komori mbirumie makatiano mwifanya hamazinu sinema wende wasanga wajoto la muhazini yao ngabo wajohu perde ndongo zinji ngabo famizi johu manao zwede namna kwa tikanzani kensibano watukufanzani mdunga matangazo ya leo la Tropic FM rionese tala rionese ka wakati uja 2 semaines qui reste 2 semaines de abaki dawla kajabati mihono dawla kajabati mihono dawla kanawbati mihono she dawla rirongoza watu rione saukaya nekenga muamini ukagabjo vote wa habilete za wanadamu wajo hujitamka wamnikeni haki nana nyinyi ekambo hoe dawla ino ekambo he dawla ino ze vote zinu nyi makandida watano mfanya mipango harume jihani ni magavu ya hani ili muhibie SRC kabati khairi sinjema ngebidi muamini wanadamu ikao ganinyanyao ngomoni saoni ze demonstration ukaya wa amini ya siasa hanyu shamtihibie parti SRC mtiwahibia mtifanye fraud banyu tosa na salam dozahan rilawa harumu mfawo yode première partie ngarinjao haruma et deuxième partie ngenyao ndizo shesi wa Shamzwani ye parti jua leo ifanya demonstration ya haju kabisa haruma msujua na meze degre kaudo za heya zioni saukaya lejua kalijafa Rabbul Maabudu lejua kalijafa nyono mlo harume daula mabale jua lifu nyono kaunga mheshimuye yezi ya Colonel Azalaf man lejua kalijafa lejua ngilo Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ngena wanu docteur Salim Isa Hanjia Nzuani ngurundumuo na wa Komoro wa Nzuani wajibu wenye parti jua wamba okaya leo waonisa okaya Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ngashibani shwa mikango aminiwe siasa yae wa tayari wajua voti Dr. Salim tosa na salam zijibu zionesa kabati kandida yafanywa jiru la karnaval baada Burhani Hamidu baada ya hatabusiwa na Nzuani yabo Dr. Salim hatende wono kweli rendez-vous maudu harumai mitini msujua nda ubi sha maudu le premier et parti jua gejo zini ani gejo wala gejo wonisa wa Komorka onela gejo wonise daula ka onela jawabu tilo tongo tilo jawabu tilo hama Nzuani makatianu ani maranya wa Nzuani wa he ni jira hama habahingo harumaidi ani walamha surtout dans le parti jua ani rangulo 17 December ngo hama ngo harumaidi ani wadamu ani mdungu ngufanyo ani ngujitoli harumashefu dashae ya onese ezilio ikaongaze mtabishao wanu walo kinyume nezi ya Colonel Azali Asman fakhamata rais al-Aqid Uthman Azali gamreche watukufu wanzani wa parti jua ze demonstration kwa dizo mazifanya mfanyao ani muoni sao kanganya hashiri na nyinga mjo hima ne candidature ya Dr. Salim na nyinga mjo hima ne candidature ya Burhani Hamidu waka wandu wanawajua walio Nzuani watamu hao shaga mrogo wa usiku Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hafadhallah mgwajo muhifadh ya rohe haruma zengo ya liyo daina Dr. Salami usiku yangu wa Faransa wanu ya kahuja gabo wandu wenda hemi ndura nguha haya hata uhahe
mtukufu oinge pirizo atajihonde haba ha neke eheli mrundumao mwamweshele yao mhime hando haumakinifu na usalama na amani na voti juu reponde Komoro betina mashangaza betina hila betina mpu shamuhime sawa mahasita yo minji manadamu yaliyo prizo mdomduhazi ya sawa asuli mahamongo mirandori wendo uonguduzuho aminiu nekenga mhima onroha eze votizino banyu ndogo ti carnaval na ilai reponde nge oni sao shana mhime mfutane mzingare na kandida hanyu muavoti urudi mdunge izo madunga ataye haki ije Mkomori mharabu wa Komori izo daula izo wakohamba izo kweli wala zilo ze daula zabira zila kweli zino wakohamba haukaindi ngabo daula iko kawa huo ni saukaya Mkomori ngujorongo haba hazihise izo kweli Mkomori ngujo tamnamuvuma bala bazihise izo kweli ngwambao ngwasambao Badunga mwangu walio harumase daula izo watantonewa ni watantewa ni wamtanteoni Kabo Povu la koka Maudu Adona ana rume majilisi Adona ana hojumani Wiwi izo kweli Siruzi Mimi gamjo antija pizowa La mzaza hangu mwenye hunzaya Basi Shahangu nge Komoro Wenge na dura ya voti haini kandidan zao Au kama ntido tabisha mru arume nafsi ya roho yake Shaminga mjofanya japizo la hangu mimi Oswani mzaza hangu ka Mdujo dhulumu mzaza hangu Yanzaya Ulona mahamongo minani Yafanya usiasa Yajo ujuha Ranguho mrambani Mjini Singani Hata yende Harumaze biro za voti Za Singani Izo kilometre zinchi Mdu hazi Basi mdujo dhulumu mzaza hangu harenge Bilete ya mama hangu Hende hibadili na mno Gujorongo wahe hanyo hahe Hanzia za ujufumuo Abanga Muhamaru Mdujo dhulumu mzaza hangu Abo titiale jeshi la Komoro Yomonti Titiaye seni mbili Titiaye madhamana waliho kusupreme Mdujo dhulumu mzaza hangu Gujo zirongo wahe hanyo hahe Na banu wa Komori Simwambia nikana mfanya japizo Na mdo fanya japizo mekanti mweswali mwesoma ujo dhulumu Kanyinyi wangu mwanzo mtowe daula ino Mdhulumu Ngamjo hundu wanyima wala Hun duniani na akhira Ikawa walio harume daula mwanzo Wadhulumu de namna yu Safara leo kawa tibetisi Sikanza rogoze madaizo zombili Wakati na kazi lo sauhisa Sioni sakale jua kalijafa Lijua ngilo Kweli Lijua ngilo Ali Abdu Mkuba Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Mubushuru khairin na salam Lijua ngilo Mkomoru tirenge maisha hao Yabadi na ziwizi tano Maisha mahami tano Mkomori enda juwe mrumika o Biletin Kade mhuwa he daula Umike Shaure bismillah ba mwishezwe mafundi wa haba Uwabidu wa njema kaga muhuniko Wa Kolonel Azali Asmani Amana yinu uniwasulishe Jau na jau Hanga muhuniko Bo Burhani Hamidu jau Amuhuniko Bo Kiki Gamuhuniko Kadha wa kadha Mwenye barakati swalihi Amuhuniko Mbeleze Amuhuniko ba Abdu Saifu Amuhuniko ba Dr. Salami Gamuhuniko Salimu Samahani Zoti pia mbuya henti Mkomori Gamunawe efazi ya mwiso Mkomori mratikubali hahulwa Hanambawani Mkomori mratikubali hashangaziwa Mkomori Msikiri na mwende arumaze voti Mananga wananyanyi waluyo Kinyume nezi wambaka bana ukavoti Wanti pia na muwastei Mstehilani Nyinyi mlio harume daula manyu Mbirle amani ya hensi hiyo
mdaza ni ma sheikh الشيخ أبو بكر مفتي الأكبر مولانا القاضي kwezi watukufu kamsurongoa na wakati ujaladhimu mrongozi walio harume daula mrongozi le jeshi ukawasise amani hensio wahekeze mrongoze Cour Supreme mrongoze seni kamsurongoa warudi warongoze ema opoza ukawake haumakinifu wabirlie zebotizo ha amani zezo bana izungizo nanyi wa Komoro kamsuona mafundi yao kamsuona na hizo haki za hao waladhimu warongowe waonese amrina dunia mwanama Ali Abdu Mkuba evera jinde hii na mrongowe ni majournalisti mlio wao mafundi kwa kurongowa ngabo mipango ba nyanzo ifanyiwa ni mipango yonge bidii sisi lo amaze rezori amini ukaya ngaranzo amani no usalama na amani uruwaikeze enti yivume haruma amani na usalama haini wanongo ambao ndao ema upozangu wa jusi mihono wa leo doleo wandu walo haruma daula ni namna ngombo leo doleo wandu ikawa makabati vote wamba leo doleo izo jani bunda rikaunga mjosbuti na bezi jani bizo ngamjostehi ngamwastehi abonge ni mafundi mdongo huriaze keba maalim makadhi مولانا القاضي سيد أبو بكر مولانا سيد أبو بكر مفتي الأكبر كويس wakati ujao lazima mrongoze Komoro mrongoze daula no angukangwa rema we daula eshelea baga nyondo duhazi maiva ankli sisi waju wahani mweshele zaoni kakamsurongoa haki de sahwao haki de iparihani hao haki ujovote wabo na nikiwa basi ujovotewa na nikiwa basi amani haladara Arafat Ali Yusuf tosana salam garimbushiraoni khair na salama kasina sijizo hamba dusokaya amanine pepe harume Komoro yamrujovotewa biidhnillah bo Mwenyezi Mungu Komoro yani kiwa Komoro yabalie muo mwema yabasawentio ya hensizo na hatutwa maya sisi banu sisi kaidhuru bai showa na hatu nuwajuhu hatu na twenshi haruma raha babadili rongo malezi lapitali hazi lapitali wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nyoruma ya bana wa Nurdin mbaye mwana shwangu amutoso na ubushira khair na salama umubishilo marhaba gamina yakinu kaya sikabdo derape kari habanu sana sonda ronise ho makinifu tosa na salama